Кушать, кушать. А сколько уже времени, интересно? Скажем, 25 минут третьего. Лаки. Я из дома один. Сейчас же все вещи уничтожил. Se juoksis menemään, ja? Aha, okei. Ja, Сидеть.
Девять. Девять. Восемь с половиной. Нет, не может быть. Не, много этих людей.
Shame. Kuidas te eestikeelsetest aru saate? Sõnad on eestikeelsed. On ju või? See peaks olema inglise keel. Ingliskeelsed peaks olema, jah.